Ako želiš napraviti profiterole koji uvijek uspiju, pogledaj ovaj video do kraja, jer pokazat ću ti par jednostavnih trikova za kuhano tijesto koje može napraviti baš svatko, čak i ako ga radi prvi put. U ovom receptu grami nisu toliko bitni, važno je obratiti pažnju na par sitnih detalja. Tijesto na tavi praktički ne možeš prekuhati, zato ga slobodno drži minutu duže, dok se lijepo ne odvoji od stjenki. Nije dobro ako ga staviš previše vlažnog. Zatim ga treba malo ohladiti prije dodavanja jaja. Ako ti se žuri, kratko ga propuši mikserom jer to mu u par sekundi spusti temperaturu. Profiterole možeš oblikovati i čajnom žličicom. Upravo ih tako ja oblikujem kada se ne pravim fin ispred kamere. Peci ih prvo na višoj temperaturi da narastu, pa onda spusti temperaturu da se posuše iznutra. Tako neće splasnuti i bit će šuplji kao i slastičarnice. Ja sam ih napunio jednostavno slastičarskom kremom, uronio neke u čokoladu, zalijepio sve karamelom i složio u adventski vijenac. Detaljan recept i svi trikovi napisani su u opisu. Spremi si recept za kasnije i javi kako su ti ispali profiteroli kada ih isprobaš. U slast!